Well, good evening. Tere õhtust! And it's great to be here in Estonia. On suurepärane olla siin Eestis. I tell you, this is, and I want to welcome those who are watching online as well right now. Ja tervitan ka kõiki, kes otseülekandes vaatavad tänast õhtut. And so we welcome you as well, but I hate to tell those who are watching online, you're missing out on a great place. Pean ütlema, et need, kes te vaatate otseülekandest, teil on siiski puudu sellest suurepärasest atmosfäärist. This has got to be one of the prettiest countries I've ever seen. Eesti on üks kaunemaid riike, kus ma olen olnud. And unfortunately, my wife is not with me right now, but I think she would want to come and see this beautiful country. Kahjuks minu naine ei ole seekord minuga kaasas, aga tal kindlasti oleks soov seda kunagi külastada. But I cannot come this time of year. Aga mitte sellisel aastaajal. My wife does not like it when it's this cold. Mu naisele ei meeldi, kui on nii jahe. She believes water starts to freeze below 30 Celsius. Tema arvates vesi hakkab jäätuma juba 30+ kraadi juures. At 29 Celsius, it's way too cold. 29 on juba liiga külm. But this is the weather I love, so I'm grateful to be here Aga right minu now. jaoks jahedad ilmad on suurepärased, ma olen heas kohas õigel ajal. We've had a lovely time in your country. On olnud suurepärane aeg teie maal. And so thank you for your hospitality that you've shown to my team and I. Suur tänu, et te olete minu suurele meeskonnale külalislahkust välja näidanud. And I want to thank all the musicians that have been playing. Tänan kõiki muusikuid, kes on esinenud. Have you enjoyed the music so far? Kas teil on olnud hea aeg muusikaga? And I've enjoyed listening to it as well. Minu jaoks on olnud see meeldiv kuulamine samuti. Now, I also want to bring greetings from my father, Franklin Graham. Toon ka tervitusi oma isalt Franklin Grahamilt. He thought I was going to be on a trip with him this week, but I couldn't go because I'm here. Alguses ta arvas, et ma olen temaga koos ühel reisil sellel nädalal, aga siis ta kuulis, et ma olen Eestis. And he wanted to know why I couldn't go on the trip with him. Ja loomulikult tuli jutuks, miks ma ei saa temaga koos reisile minna. And I said, I'm going to Estonia. Ma lähen Eestisse. And then he smiled and said, oh, that's a great place. You need to go there. Tell him I said hello. Siis ta näole tuli suur naeratus ja ta ütles, see on suurepärane koht, tervitage eestlasi ka minu poolt. And I've had a joy getting to know a little bit more about your country. Olen teie rahva ja riigi kohta natuke rohkem tundma õppinud. I got to walk through Old Town, which was one of the prettiest things I've ever seen. Jalutasin ringi teie vanalinnas, üks suurepärasemaid, ilusamaid linnu, mida ma olen näinud. But I also found out that a lot of Estonians, they're not very religious. Mulle on ka räägitud, et paljud inimesed Eestis ei tea väga palju usust, ei ole selle suhtes kuidagi seisukohal. One of the last census I saw says that 60% of Estonians do not have a relationship with God. Mulle räägiti, et ühes uurimuses, mis viimati tehti, 60% eestlastest neil ei ole mingisugust arvamust Jumala kohta. In other words, there's some that are very skeptical about religion. On neid, kes on väga skeptilised usu suhtes. And tonight I'm not here to talk to you about a religion. Aga täna ma ei tahagi teile rääkida religioossusest. I want to talk to you about having a relationship. Ma tahan rääkida teile, et Jumalaga võib olla isiklik suhe. A relationship with the one who made you. Suhe temaga, kes on meid loonud. Now I'm here to tell you that there is a God in this world. Ma olen siin selleks, et öelda, et on olemas Jumal. Now you may not believe in him. Sa ei pruugi temasse uskuda. But his existence is not dependent upon your belief in him. Aga see, kas Jumal on olemas või ei ole, see ei sõltu mitte meie uskumisest. He exists whether you believe in him or not. Ta on olemas, kas sa siis usud tema olemasolusse või mitte.
And I'm here to tell you that but there is a God and he loves you very much. ma olen siin selleks, et öelda, et Jumal on olemas ja ta armastab sind väga. This God knows everything about you. See Jumal teab kõike sinu kohta. Now, you may not believe in him right now, Võib-olla sa ei usu, et ta olemas on, but he believes in you. aga tema usub, et sina oled And he wants to have a personal relationship with you. ja tahab sinuga isiklikult suhelda. And so tonight, I want to tell you about this God who does exist. Ma tahan rääkida täna sellest Jumalast, kes on päriselt olemas. And I want to talk to you about what God has done for you. Ja tahan rääkida, mida Jumal on sinu jaoks juba teinud. And there's a story in the Bible that I want to look at. On üks lugu Piiblis, mille põhjal ma tahan rääkida. And so I'm going to ask the translator to read it in Estonian, starting in Matthew chapter 27, verses 11 through 25. Ja me kuuleme seda eesti keeles Matteuse evangeeliumi 27. peatükk, salmid 11 kuni 25, nii et kuulame otse eesti keeles seda lugu. Jeesus pandi aga seisma maavalitseja ette ja maavalitseja küsis temalt, sina oled siis juutide kuningas. Aga Jeesus lausus, need on sinu sõnad. Ent ülempreestrite ja vanemate kaebuste peale tema kohta ei vastanud Jeesus midagi. Siis ütles Pilaatus talle, kas sa ei kuule, mida kõike nad sinu vastu tunnistavad? Tema ei vastanud talle selle peale ainsatki sõna, nõnda et maavalitseja pani seda väga imeks. Maavalitsejal oli aga tava vastu pühi lasta vabaks üks vang, keda rahva hulk tahtis. Tollal oli vangide seas Barabase nimeline kurikuulus mees. Kui nad nüüd koos olid, küsis Pilaatus neilt, kumma te tahate, et ma lasen teile vabaks, kas Barabase või Messiaks nimetatud Jeesuse? Ta ju teadis, et nad olid Jeesuse kadeduse pärast tema kätte andnud. Aga kui Pilaatus istus kohtu järjel, saatis ta naine talle sõna. Ärgu olgu sul midagi tegemist selle õigega, sest ma olen täna öösel unenäos tema pärast palju kannatanud. Ülempreestrid ja vanemad keelitasid aga rahva hulki, et need nõuaksid Barabast, Jeesuse aga laseksid hukata. Maavalitseja küsis veel kord, kumma neist kahest te tahate, et ma vabaks laseksin? Nemad vastasid, Barabase. Pilaatus küsis neilt, mis ma siis pean tegema Jeesusega, keda nimetatakse Messiaks? Nad kõik ütlesid, löödagu risti. Aga tema lausus, miks nii, mis halba on ta siis teinud? Rahva hulk karjus aga veel valjemini, löödagu risti. Kui siis Pilaatus nägi, et ta midagi ei võinud parata, vaid lärm läks aina suuremaks, siis ta võttis vett ja pesi rahva hulga ees oma käsi, öeldes, mina olen süüta selle verest, küll te näete. Ja kogu rahvas kostis talle, tema veri tulgu meie ja meie laste peale. Siis ta laskis neile vabaks Barabase, Jeesust aga laskis piitsutada ja andis ta risti lüüa. I want to talk to you about this story that we just heard. Tahaksin jagada mõtteid selle loo põhjal, mida me Piiblist just kuulsime. Jesus was very popular at his time. Jeesus tol ajal oli rahva hulga seas väga populaarne. Everybody wanted to be near Jesus. Kõik tahtsid teda kuulda. But the religious leaders decided to put him on trial. Aga usujuhtidel oli teistsugune arvamus, nad tahtsid tema üle kohut mõista. And at this time in his life, Jesus is about 33 years old. Jeesus on selleks ajaks umbes 33-aastane. And as I said, the religious leaders were very jealous of him. Ja usujuhid, me lugesime, olid tema peale kadedad. And they wanted him to die. Ja nad tahtsid, et ta sureks. And so they put him on trial. Ja nii nad siis korraldavad kohtumõistmise. It was actually an illegal trial. Tegelikult oli see ebaseaduslik kohus. Even to their own standards, it did not bear the burden of proof. Isegi nende oma standardite järgi see ei vastanud kohtu kvaliteedile.
But yet they did not have the power to execute anybody. aga nendel usujuhtidel ei olnud voli kellelegi surmanuhtlust määrata. At that time, there was only one person that had the authority to execute anybody. Seal maal oli vaid ühel mehel meelevald, autoriteet määrata surmanuhtlust. And that was the Roman governor named Pontius Pilate. Ja see oli Rooma kuberner Pontius Pilatus. And so the religious leader said, send him to Pilate. Ja niiviisi usujuhid ütlevad, saadame ta Pilatuse juurde. And so Pilate put Jesus on trial. Ja Pilatus sai mõista Jeesuse üle kohut. And the first thing that Pilate did, he interviewed Jesus. Ja esimene asi, mida Pilatus teeb, ta küsitleb Jeesust. And the Bible says that Pilate could not find anything wrong with Jesus. Ja piibel öeldakse, et Pilatus jõuab järeldusele, ma ei leia temas midagi valet. Now, Pilate didn't understand everything that Jesus was saying, Ta võib-olla ei saanud kõigest aru, mida Jeesus rääkis, but even Pilate said this man deserves nothing of death. aga ta jõudis järeldusele, et surma väärt see mees igal juhul ei ole. And the Bible says that Pilate was impressed with Jesus. Öeldakse isegi piiblis, et Pilatusele avaldas Jeesus muljet. It says that he marveled greatly at the person of Jesus. Siin on kirjas, et ta pani seda, mida ta kuulis, väga imeks. He realized that Jesus had done nothing wrong. Ta jõudis järeldusele, et midagi valet ei ole Jeesus teinud. He even tried to reason with the people that Jesus didn't deserve death. Ja ta üritas isegi vaielda või arutleda nendega, kes tahtsid Jeesusele surmanuhtlust. He even came up with a plan to get the people to ask for Jesus to go free. Ja ta tuleb välja ka plaaniga, et rahva hulk võiks ise küsida Jeesuse vabaks. He realized that Jesus was innocent this whole time. Ta saab aru, et Jeesus on süütu kogu aeg. And he wanted Jesus to go free. Ja ta tahab, et Jeesus läheks siit vabalt minema. But all the religious leaders were getting the crowd incited against Jesus. Aga usujuhid ässitavad rahvast, et nad Jeesuse vastu pöörduksid. And so Pilate decided to come up with the plan. Ja siis Pilatus tuleb välja plaaniga. He decided that he would go get the worst prisoner he had and bring him out. Ta teab, et on üks päris kohutav kurjategija, kes on parasjagu vangis ja ta laseb selle välja tuua. This is the worst prisoner he had. See oli tol hetkel kõige hullem vang, kes oli. And his name was Barabbas. Tema nimi oli Barabas. And Barabbas was very well known for all the wrong reasons. Barabas oli tuntuks saanud kõige halva poolest. And the Bible says that he broke the law in 3 ways. Piibel toob välja vähemalt 3 asja, millega ta oli seaduse vastu eksinud. First, it says that he was a robber. Öeldakse, et ta oli röövel või varas. He would take things that was not his own. Ta oli võtnud asju, mis ei olnud tema omad. Have you ever taken anything that's not yours? Võib-olla sinagi oled mõnikord võtnud asju, mis ei kuulu sulle. Maybe you didn't use a gun or commit a hard crime. You just maybe took something out of the grocery store. Võib-olla mitte jah, röövides, relvaga ähvardades, aga võtsid midagi toidupoest, pistsid taskusse. I'm sure there's plenty of you here that probably have. Ma usun, et siin saaliski on paljud, kes on midagi sellist teinud. I want you to look at me. Vaadake mind. I have stolen things from the grocery store. Mina olen toidupoest asju varastanud. I am a thief. Olen varas. I've committed crime. Olen kuritegu teinud. I stole candy and put it in my pocket without paying for it. Võtsin komme, pistsin oma taskusse, ilma et ma oleksin selle eest maksnud. And so I'm a thief. See tähendab, et ma olen varas. I have stolen from others. Olen varastanud teiste tagant. I remember when I was just a couple years older that I stole a pocket knife. Mäletan, kui ma olin lapsena mõni aasta vanem, siis ma varastasin taskunoa. I was at a friend's house. Olin ühe sõbra juures. And I saw a beautiful knife, a little knife in a display case. Ja seal oli tal üks ilus taskunuga sellise välja pandud karbi sees. And I said, that looks very nice. Ja mulle tundus, et see oli väga ilus. And I took it. Ja ma võtsin selle. I'm a thief. Olen varas. I took things that did not belong to me. Ma võtsin midagi endale, mis ei kuulunud mulle. Have you ever stolen anything? Kas on midagi, mida sina kunagi oled varastanud? The Bible says then you're a thief. Ka Piibel ütleb, et sel juhul sa oled varas. I've broken God's laws.
ja et mina olen murdnud, rikkunud Jumala seadust. I mean, I've stolen a knife, I've stolen candy, I've stolen things before. Olen võtnud komme, olen varastanud noa, olen astunud seadusest üle. And Barabbas was known to be a robber. Barabas siin piiblis, ta oli tuntud varas. He stole things that were not his. Ta oli varastanud asju, mis ei kuulunud talle. He would hurt other people while trying to get those things. Teised oleksid ka neid tahtnud, aga ta võttis endale. He loved himself more than he loved others. Me võime teha üldistuse, et ta armastas ennast rohkem kui teisi. Do you love the things of this world more than others? Võib-olla sinagi armastad selle maailma asju rohkem kui teisi inimesi. Barabbas loved the things of this world more than anything else. Barabas armastas selle maailma asju rohkem kui teisi. See, he thought he was the center of the universe. Ta arvas, et tema on maailma naba. But not only was he a robber, he was also a murderer. Aga lisaks sellele, et ta oli varas, piibel ütleb, et ta oli ka mõrvar. He did not value human life. Ta ei väärtustanud inimelu. He would take human life to satisfy what he thought was important in life. Ta võttis inimelu ära, ta pidas ennast tähtsamaks sellest. We're not told how many people he killed, Meile ei ole öeldud, kui palju inimesi ta tappis. but he probably killed a number of people. Aga arvatavasti rohkem kui üks. Maybe there's some of you here today that you've committed murder. Võib-olla on ka täna siin selles saalis kedagi, kes on tapnud. The Bible says, Jesus said, have you ever thought evil against your neighbor? Piibel viib Jeesuse sõnad viivad selle veel sügavamale ja ütlevad, et kas sa oled kunagi oma naabrist või ligimesest halba mõelnud. Did you ever have a person in your life I wish they were dead? Kas sa oled mõelnud mõne inimese kohta oma elus, et parem oleks, kui ta oleks surnud? Then the Bible says you have committed murder in your heart. Piibel ütleb, et siis sa oled oma südames juba tapnud. You're guilty of murder in God's eyes. Sa oled tapmises süüdi Jumala ees. Will Graham has thought those thoughts toward other people. Will Graham on mõelnud selliseid mõtteid teiste inimeste kohta. Now, I did not take anybody's life, Ma ei ole neid mõtteid teoks viinud, ma ei ole võtnud kellegi elu. but sometimes I wish my brother was dead. On olnud aegu, kus ma arvasin, et parem oleks, kui vend oleks surnud. I say that because I think all brothers think that at times. Ja ma kardan, et enamik vendi on mõelnud oma vendadest niiviisi mõnikord. And there's other people I wish they were dead. Ja mõnikord mõnede teiste kohta, kellest ma olen arvanud, et parem, kui neid ei oleks. Will Graham has had those thoughts. Will Grahamil on ka olnud sellised mõtted. And those thoughts were wrong. Need mõtted on valed olnud. That's sin in God's eyes. See on patt Jumala ees. I have sinned against God. Ma olen teinud pattu Jumala ees. So Barabbas was a robber. Nii et Barabas oli He varas, was a murderer. ta oli tapja And he was a rebel. ja ta oli ka mässaja. He had probably led a revolt against Roman occupation of Israel. Tõenäoliselt oli ta juhatanud mingit mässu Iisraeli juutide poolt Rooma ülemvõimu vastu. He did not like Rome at all. Talle ei meeldinud Rooma ülemvõim üldsegi. He wanted to have his own freedom. Ta tahtis olla vaba. He didn't want some government trying to tell him what to do. Ta ei tahtnud, et mingi valitsus ütleks, mida tema peab tegema. He valued freedom more than anything else. Ta väärtustas oma vabadust üle kõige muu. So you right now live in a wonderful country. Teie elate praegu suurepärasel maal. You have freedom to do things that you want to do. Teil on vabadus teha seda, mida te tahate. And there's some of you here today that you love your freedom more than you love God. Aga siin mõelgem järele, mõned on meie hulgas ka siin, kes armastate oma vabadust rohkem kui Jumalat. You may be a Christian here tonight. Sa oled võib-olla kristlane. You've asked God to come into your life. Sa oled palunud, et Jumal tuleks sinu ellu. But there's times when you tell God, no, I'm not going to do that. Aga on aegu elus või olukordi, kus sa ütled Jumalale, ei, seda ma küll ei tee. Maybe God wants you to forgive somebody. Võib-olla Jumal tahaks, et sa annaksid andeks kellelegi. And you say, God, no, I'm not going to do that. Ja sa ütled Jumalale, ei, seda küll mitte. And the Bible says in Luke chapter 6, verse 46, why do you call me Lord, Lord, but you don't do what I say? Piiblis Luuka evangeeliumis ütleb Jeesus, miks te ütlete mulle issand, issand, aga te ei käitu selle järele? We disobey God.
me oleme Jumalale sõnakuulmatud. We've broken God's laws. Me oleme rikkunud Jumala seadusi. Barabbas has broken God's laws and man's laws. Barabas oli mees, kes oli rikkunud nii Jumala seadusi kui inimeste seadusi. And my friends, he was put in prison because of that. Ja head sõbrad, tema võeti selle pärast kinni. But tonight, that can change in your life. Aga täna õhtul sinu jaoks võib midagi muutuda. God can change your life this very night. Jumal võib sinu elu täna õhtul muuta. And here in a few minutes, I'm going to give you an opportunity to make that decision. Täna mõne minuti pärast, mõne aja pärast ma annan sulle võimaluse väljendada seda otsust. Here at the end of the service, I'm going to ask you to make the most important decision of your life. Täna õhtu siin ma esitan sulle väljakutse teha oma elu kõige tähtsam otsus. I'm going to ask you to make a decision about Jesus. Teha valik Jeesuse kohta. See, Pilate couldn't make his mind up about Jesus. Me lugesime, et Pilatus oli kahe vahel, ta ei osanud päriselt, mis ta selle Jeesusega peaks peale hakkama. See, Pilate knew that Jesus was innocent. Ta sai aru, et jah, Jeesus on süütu. He wanted Jesus to go free, Ta oleks tahtnud, et Jeesus läheks vabale minema, but he lacked the courage to make that decision. aga tal puudus julgus teha see otsus. And here tonight, I'm going to ask you to make that decision that Pilate decided not to make. Ja täna õhtul ma kutsun sind üles tegema otsus, milleni Pilatus kunagi ei jõudnud. So I want you to prepare your heart to make this very important decision in a few minutes. Kaalu seda juba oma südames, mõne aja pärast ma esitan sellise üleskutse. As we've seen, Barabbas was a very, very bad man. Aga nüüd tagasi, Barabas oli väga halb mees. And that's why Pilate brought him up to the stage. Ja see oli see, mille pärast Pilatus otsustas, et toome sealt vanglast selle Barabase välja. He had Jesus on one side of the stage, Seal lava peal piltlikult oli Jeesus ühel pool and he put Barabbas on the other side of the ja stage. Barabas oli teisel pool. He was wanting people to let Jesus go. Ja Pilatus oleks tahtnud, et rahvas ütleb, no laseme Jeesuse minema. And he said, I normally let one prisoner go, so whom do you want to go free? Ja ta küsib rahva hulga käest, tavaliselt sellistel pühadel ühe ma lasen vabaks, kumma siis? Do you want Barabbas, the murderer, to go free? Kas Barabas, see mõrvar, Or do you want to go Jesus, who I can't find anything wrong with him? Do you want him to go free? või see Jeesus, kelles ma ei näe mingisugust süüd, äkki läheks hoopis tema vabana minema? Because, see, Pilate thought that everybody would want Jesus to go free. Pilatus eeldas, et kõik arvavad, et loomulikult Jeesus. Nobody wants Barabbas to go free. Kes tahaks seda röövlit ja tapjat? I mean, Barabbas had probably killed some of the crowd's friends. Võis olla ka niiviisi, et Barabas oli ka sealt rahva hulgast kellegi sõbra ära tapnud. Nobody wants Barabbas to go free. Kes siis tahab, et Barabas saaks vabaks? And so Pilate thought they were going to ask for Jesus to go free. Ja Pilatus eeldas, et Jeesus kuulutatakse vabaks. But instead of hearing Jesus' name, the crowd started chanting for Barabbas to go free. Aga ei läinud niiviisi, vaid rahvas Jeesuse nime asemel hakkas skandeerima Barabase nime. And it got louder, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Asi läks järjest valjemaks, Barabas, Barabas, Barabas. And Pilate could not believe what he heard. Pilatus ei suuda uskuda, mida ta kuuleb. And Pilate would say, why? What evil has he done? Ta küsib, Talking milles about asi on, Jesus. mida ta on ta halba teinud. Jesus had done nothing wrong. Jeesus pole ju midagi halba teinud. Barabbas had done everything wrong. Barabas oli teinud kõik valesti. But now the people were asking for Barabbas to go free. Aga rahvas küsib, Barabas lastagu vabaks. And then Pilate would ask one of the most important questions in human history. Ja siis küsib Pilatus ühe maailma ajaloo kõige olulisema küsimuse. And it's a question that you will have to answer tonight. Ja see on küsimus, millele ka sina pead täna õhtul vastuse andma Jumala ees. And this is the question that he asked. Ta küsib selle küsimuse. What now shall I do with Jesus? Mida ma siis pean tegema Jeesusega? And that's the question you're going to have to answer tonight. Ja see on küsimus, millele me igaüks peame vastust andma. What are you going to do about Jesus? Mida teed sina Jeesusega? Are you going to believe in him or are you going to reject him? Kas sa usud temasse või sa lükkad ta kõrvale? I want you to prepare your heart to make this decision here in a few minutes.
ma soovin, et sa oma südames juba mõtleksid ja valmistaksid oma südant selle küsimusele vastamiseks ette. See, Barabbas, he was a man in prison. Barabas oli vanglas. He was caught by Roman authorities. Rooma võimud kutsuvad ta sealt välja. He was put on trial by a Roman court. Ta mõistetakse kohtu all süüdi. He was guilty of murder, of robbing, and rebellion. Tema süüks on varastamine, mõrvamine ja mäss. He was sentenced to death along with 2 of his companions. On veel 2 kaaslast, kellega koos teda surma mõistetakse. And he was sentenced to die on a cross. Ja surmanuhtlus pidi täide viidama ristilöömise läbi. But now the people wanted Barabbas to go free. Aga nüüd rahvas tahab, et Barabas saaks vabaks. Even though he was guilty and he was waiting for his execution. Kuigi ta oli süüdi, kuigi ta ootas oma hukkamõistmist. Barabbas was sent to the cross to die. Barabas pidi risti peal surema. But on that day, Barabbas did not die. Aga sel päeval Barabas ei surnud, because Jesus took his place. vaid Jeesus võttis tema koha. A man who he never met before took his place. Mees Jeesus, keda ta kunagi varem polnud tõenäoliselt kohanud, võttis tema koha. Jesus took Barabbas' place. Jeesus suri Barabase asemel. Now, Barabbas didn't go free because he was innocent. Barabas ei saanud vabaks, ei saanud vabalt minema minna mitte sellepärast, et ta oli süütu. Barabbas is guilty. Ta oli süüdi. He was guilty, guilty, guilty. Ta oli süüdi, süüdi, süüdi. He was guilty of 3 different crimes. Ta oli mitmeid kuritegusid korda saatnud. And he was expected to die. Oli arvata, et ta saab surma mõistetud. But he went free that day because Jesus took his place. Aga tol päeval ta läks vabana minema, sest Jeesus suri tema asemel. Jesus had never done anything wrong in his life. Jeesus polnud oma elus midagi halba teinud. But Jesus went to the cross that day. Aga sel päeval tema läks ristile. Not just for Barabbas. Mitte ainult Barabase pärast. He went to the cross on our behalf as well. Ta läks ristile ka meie igaühe pärast. My friends, I want you to realize something. Armsad sõbrad, ma tahan, et see asi jõuaks kohale. You and I are Barabbas. Meie, sina ja mina, me kõik oleme Barabased. You and I have broken the laws. Me oleme eksinud Jumala We seaduste have vastu. broken God's laws. Jumala seaduste vastu oleme eksinud. And therefore we are under a sentence of death. Ja sellepärast me oleme väärinud ka surmanuhtlust. Whether you believe in God or not, we've broken God's laws. Kas sa usud Jumalat või mitte, aga Jumala seaduste vastu me oleme kõik eksinud. And the Bible says we have all sinned. We've all broken God's laws. Piibel ütleb, me oleme kõik pattu teinud, me oleme kõik Jumala looja seadusi rikkunud. Look at Will Graham. Vaadake Will Grahamit. I am a sinner. Mina olen ka pattu teinud. I think I've broken all of God's laws. Ma arvan, et ma olen kõiki Jumala seadusi rikkunud. I am a sinner. I deserve death, the Bible says. Ma olen pattuni ja Piibel ütleb, et ma väärin surma. The Bible says, for the wages of sin is death. Piibel ütleb, et patu palk on surm. When you work in a job, you get paid a wage. Kui sa teed midagi head, siis sul makstakse palka. You get a paycheck for your work that you've committed, or that you've done. Teed mingit tööd ja sulle antakse tasu. And the Bible says that when we do bad things, we deserve a paycheck, and the paycheck's called death. Ja Piibel ütleb, et kui me teeme halbu asju, siis me väärime ka palka ja selle palga peal on kirjutatud surm. And the Bible says that we're all guilty. Piibel ütleb, et me kõik oleme süüdi. Every person who ever lived is guilty. Kõik inimesed, kes on iganes elanud, on süüdi, on eksinud. And there's no way that we can make it up for ourselves. Ja me ei suuda kuidagi seda heaks teha ise. See, my friends, you and I were Barabbas, we're sinners. Armsad sõbrad, me oleme nagu Barabased, me oleme patused. But the Bible says that Jesus became sin for us. Aga Piibel ütleb, et Jeesus sai patuks meie asemel. The Bible says the man who knew no sin became sin for us.
Piibel ütleb, et mees Jeesus, kes ei teadnud midagi patust, sai patuks meie asemel. In other words, all our sin was placed on Jesus. Teisisõnu, kõik meie patt on pandud Jeesuse peale. All the bad things that you and I have done has all been placed on the person of Jesus. Kõik need halvad asjad, mida me oleme teinud, on pandud Jeesuse peale. All the bad thoughts you had, all the bad things you've done, they're all laid on Jesus. Kõik halvad mõtted, mida me oleme mõelnud, kõik halvad teod, mida me oleme teinud, need on pandud Jeesuse peale, arvele. Now, Jesus had never committed any sin. Jeesus ei teinud ise kunagi ühtegi pattu. He was totally good. Ta oli täielikult hea. But the Bible says that God placed all that sin on his son, Jesus. Aga Piibel ütleb, et Jumal pani kogu maailma kõigi meie patud Jeesuse peale. For one purpose, Ühe eesmärgiga, to die, et ta sureks. to pay the price. Et ta maksaks selle hinna. You and I, we deserve death. Sina ja mina, meie palk, me väärime surma. And this means to be eternally separated from God for eternity. Ja see tähendab, et me väärime, et me oleme igavesti lahutatud Jumalast. We spend eternity in a place called hell. Et me veedame igaviku paigas, mida nimetatakse põrguks. And hell is a real place. Ja põrgu on päriselt olemas. It's described as darkness and as fire. That's the place of torment. That's the place of hell. Piibel kasutab sõnu põrgu kohta, et pimedus ja piinapaik ja selline kõik ebameeldiv kokku. And it's not like we go there for a couple years and get out. Ja ei ole nii, et mõni aasta kannatame ära, siis pääseme välja. You don't stay there 100,000 years and then get out. Või olgu siis 100 000 aastat ja siis lõpuks ikkagi pääseme. You will spend eternity in a place called hell separated from God. Piibel ütleb, et see on igavene, igavesti põrgus Jumalast lahutatud. But here tonight you have a chance to change direction. Aga täna siin on võimalik muuta suunda. Here tonight you can have a chance to ask Jesus to forgive you of your sin. Täna on võimalik paluda, et Jeesus annaks ande sulle sinu patud. See, my friends, you may feel separated from God right now. Võib olla, et sa tunned, et sa oled kuidagi Jumalast eemal, Jumalast lahus. Do you know why you feel separated from God? Ja kas sa tead, miks see tunne või see kogemus on? Because of sin. Patu pärast. The Bible says sin separates us from God. Piibel ütleb, patt on see, mis lahutab meid Jumalast. That's why you feel like God is distant from you right now. Ja sellepärast võib olla kogemust, et Jumal on kusagil kaugel eemal ära. But God doesn't want to stay like that. Aga Jumal ei taha, et see niiviisi jääks. The Bible says, for God so loved the world. Piibel ütleb, et Jumal on armastanud inimkonda. That's why God loves the Estonians. Jumal armastab Eesti rahvast. He came to die for the Estonians. Ta on surnud ka Eesti inimeste eest. He bled and died on a cross so that you and I could be forgiven. Ta suri, tema veri valati risti peal selleks, et meie võiksime andeks saada. All you have to do is accept it as a free gift. Ja kõik, mis meie poolt on tarvis, on võtta see vastu tasuta kingitusena. When I got here, some of the locals came to meet with me. Kui ma jõudsin siia Eestisse, siis kohalikud mõned kirikujuhid said minuga kokku. Many of the church leaders right down here on the front row, they came to see me. Paljud neist on siin esimeses reas praegu. And they presented me with a gift. Ja nad andsid mulle ilusa kingituse. They gave me a watch. Nad kinkisid mulle käekella. But it's I try to put it on, but my wrists are very tiny. Tahtsin selle panna ka oma käele, aga minu ranne on hästi kitsas. So I'm going to have to take a few of the links out later on. Ma pean seda natuke kitsamaks sättima hiljem, seda käevõru või seda käekella. But it's a watch. I have never seen one like this before. Aga sellist käekella pole ma varem kusagil näinud. It's made out of wood. See on puidust tehtud korpusega. It's very beautiful. Väga ilus. And I can't wait to put it on one day. Ja ma hoolitsen selle eest, et ma saan selle oma randele panna. But it was a gift given to me. Aga see oli kingitus minule. All I could do was to receive it. Ja minu asi oli see vastu võtta. Now, this was not a free gift. See ei olnud mitte odav kingitus. Somebody had to pay for it. Keegi pidi selle eest maksma. Somebody had to work it and craft it. Keegi pidi selle valmis meisterdama. There was a price on that watch. Ja see maksis korraliku hinna nendele. Now, I didn't see the price. I don't know how much it was. Mul ei olnud hinnasilti küljes, ma ei tea, palju see maksis. But it costs money
for that watch. aga keegi pidi maksma selle kella eest korralikku raha. And I have that watch, and I did not pay one dime for it. Aga nüüd mul on see kell ja ma ei maksnud selle eest mitte midagi. It was a gift. See oli kingitus. And the only way to receive the gift is to receive it. Ja kingitustega on niiviisi, et kingitus tuleb lihtsalt vastu võtta. My friends, when it comes to God's gift of salvation, it's free. Ja mis puudutab nüüd Jumala kingitust, päästet, siis see on kingitus tasuta. He gives it freely to each and every one of you here tonight. Ta pakub seda kingitusena igale ühele täna siin. Now understand, it cost God his only son. Loomulikult pidage meeles, see maksis Jumalale palju, tema ainsa poja elu. That's what Jesus did on the cross. Jeesus suri risti peal. The Bible says while he was on the cross, he bled and he died on the cross for your sin and my sin. Piibel annab selgelt mõista, et Jeesus suri risti peal, valas oma vere meie pattude pärast. Because he paid the price, we can be forgiven. Ja kuna tema maksis hinna, siis meie võime saada andeks. All you have to do is to receive it as a gift. Kõik, mida meil tuleb teha, on võtta see kingitusena vastu. You cannot buy it. Seda ei saa osta. There's a lot of people think, if I just go to church, then I can earn God's salvation. On paljud inimesed, kes arvavad, et no kui ma käin piisavalt palju kirikus, siis ma kuidagi maksan selle asja kinni. Going to church will not save you. Kirikus koguduses käimine iseenesest ei päästa sind. Being a member of a church will not save you. Kuulumine kuhugi kiriku liikmeskonda ei päästa sind. Only faith in Jesus Christ and what he did on the cross for us will save us. Usk Jeesusesse, Kristusesse ja tema lunastusse risti peal, see on see, mis päästab. It is Jesus and him alone. Jeesus ja ainult tema. He's the only way for salvation. Ainult tema on tee päästeni. But you have to be willing to receive this gift. Aga seda kingitust on tarvis vastu võtta. We say, well, how do we receive this salvation? Okei, Will, aga kuidas siis me selle asja vastu võtame? God is offering it to you. All you have to do is say, Lord, I'm sorry for my sins. Please forgive me. Jumal pakub oma kingitust ja ainuke viis, kuidas me selle vastu võtame, on, kui me ütleme, Jumal, anna mulle andeks, ma kahetsen oma pattu. And I surrender my life over to you. Ja ma alistan oma elu sinu ette, ma kummardan sinu ette. Come in to be the Lord of my life. Tule, Jeesus, ole minu elu isand. It's that easy. Nii ongi. It's not for rich or poor people. Siin ei ole vahet, kas sa oled rikas või vaene. It's not for the educated or the uneducated. Kas sa oled kõrgelt haritud või vähese haridusega. It's for everyone. Igale ühele on see kingitus. It's for man and woman, Meestele ja naistele, child and old person. lastele ja eakatele. It's for everybody. Igale ühele. For the ones that are hurting, it's for you. Nendele, kellel on midagi elust katki, ka sinu jaoks. Jesus wants to come into your life tonight. Jeesus tahab sinu ellu tulla täna. But you have to be willing to come to him and ask him for this forgiveness. Aga sinu poolt on tarvis, et sa tuled ja võtad palud andeks Jumala käest. He gives it to you freely Jumal annab tasuta, because he already paid the price. sest ta on hinna juba maksnud. He paid your bill Ta on sinu arve kinni maksnud, so that you could live. et sina võiksid elada. He died so that you could live. Ta on surnud selleks, et sina võiksid elada. That's how much God loves you. Nõnda palju Jumal armastab sind. He bled and he died so that you could go free tonight. Ta valas oma vere, ta suri selleks, et sina võiksid olla vaba. Tonight you're going to have to choose. Täna tuleb sul teha valik. I know that you have an election that's going on right now. Ma tean, et Eestis on ka valimised praegu käimas. And you're going to have to choose a candidate, one way or the other. Ja ka seal tuleb teil valida mingi kandidaat, kas nii või naapidi. Tonight you're going to have to choose between your way or God's way. Aga täna siin ma palun, et sa teeksid valiku, kas Jumala teed pidi või enda teed pidi.
I'm asking you to choose Jesus tonight. ja ma palun, et sa valiksid Jeesuse kasuks täna. You'll never be disappointed with Jesus Christ. Jeesuses sa ei pettu kunagi. And tonight, no one can make the decision for you. Ja seda valikut täna õhtul ei saa keegi teha sinu asemel. Your pastor cannot make the decision for you. Sinu pastor ei saa teha seda valikut sinu asemel. Your parents cannot make the decision for you. Sinu vanemad ei saa seda teha sinu asemel. Your children cannot make the decision for you. Sinu lapsed ka ei saa teha seda valikut sinu eest. Your spouse cannot make the decision for you. Sinu abikaasa ei saa seda valikut teha sinu eest. It's a decision that you have to make tonight by yourself. See on otsus, mida sa täna õhtul pead ise endas otsustama. And my friends, if you've never asked Jesus Christ to come into your life and to forgive you of your sin, then you're separated from God right now. Kui on nii, et sa ei ole kunagi palunud Jeesust oma ellu, et ta annaks andeks sulle sinu patud, siis sa oled Jumalast eemal, lahutatud Jumalast. And here's the good news. Ja rõõmusõnum seisneb selles. All that can change tonight. See võib täna siin muutuda. Tonight, I'm asking you to choose Jesus and come and to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Täna ma kutsun sind võtma vastu Jeesust, paluda teda oma ellu kui oma päästjat, kui oma isandat. Remember, I asked you what's the most important question ever asked. Mäletate, ma ütlesin, mis on kõige tähtsam, üks tähtsamaid küsimusi, mida on küsitud. And I said, you're going to have to answer that question tonight. Ja täna ma palun, et sa vastaksid sellele küsimusele. What now are you going to do with Jesus? Mida ma siis pean tegema selle Jeesusega? Are you going to believe in him? Kas sa usud temasse Or are you going to reject him? või sa ütled ei? And if you reject him, then you're going to spend it in a place called hell for eternity. Ja kui sa jääd selle ei vastuse juurde, siis kord see tähendab olemist põrgus igavesti. But if you say yes to Jesus, then my friends, you'll experience one of the greatest things in the world, and that is forgiveness of sin. Aga kui sa vastad jaatavat, siis sellega kaasneb pattude andestust, maailma kõige väärtuslikum kingitus. Your guilt and your burdens will be gone. Sinu süü, sinu koormad, Jumal võtab need ära. You'll have the living God living in your heart. Elav Jumal tuleb elama sinu südamesse. And he'll help guide you through this life. Ja annab sulle juhised, kuidas sellest elust läbi minna. All when you surrender your life over to Jesus Christ. Kui sa annad oma elu Jeesuse kätesse. And that's the decision I want to ask you to make right now. Ja seda otsust ma palun, et sa teeksid täna õhtul. So right now I'm going to ask everybody in this building, I want everybody in this building, everybody to stand where you are. I want everybody standing. Ma palun praegu, et kõik, kes te siin olete, te tõuseksite püsti. Kõik, kus te iganes oleksite, te tõuseksite püsti. Now this is the most important part of the night. See on täna õhtu kõige olulisem osa. I told you from the very beginning I'm going to ask you to make a decision. Ma ütlesin algusest peale juba, et ma soovin, et sa teeksid täna valiku, otsuse. That decision is coming right now. Ja see otsuse koht on nüüd kätte jõudmas. And if you want to ask Jesus Christ to come into your life and to forgive you of your sin, I want you to come and stand down here in front of me right now. Kui sa tahad teha seda otsust, võtta Jeesus vastu oma ellu ja paluda andeks oma patud, siis ma palun, et sa tuleksid siia ette tühjale alale. You're going to say, well, I have to come down to the front? That's what I'm asking. Et kas, mis mõttes nüüd, Will, et siia ette peab tulema? Jah, just seda ma palun. You're going to say, I'm going to have to do it in front of other people? Kas ma pean seda kuidagi teiste ees tegema? Yes, you're going to have to do it in front of other people. Jah, siin ees. Why are you going to make me stand in front of other people? Miks ma pean siia ette tulema? Because Jesus hung on the cross publicly for the whole world to watch. Sest Jeesus suri risti peal avalikult ja kogu maailm nägi. That's how precious you are in God's sight. Nõnda palju väärtustab Jumal sind. And so I'm going to invite you to come, and if you want Christ to come into your life, I want you to come and stand down here right now. Kui sa soovid teha seda otsust, võtta Jeesust vastu oma ellu, siis ma palun, et sa tuleksid siia ette. You may be in the balconies over here, or over here, you come. Võib-olla sa oled kusagil rõdul, see võtab natuke aega, tagumisi käike pidi, aga tule. I want you to just come out of your seats. It may take you a while if you're up there at the top. You come. Kui sa oled ülemistel korrustel, see võib natuke aega võtta, aga tõuse püsti ja asu liikvele. Young people, make this decision while you're young. Noored, tehke see otsus, kuniks sa oled veel noor. Spend the rest of your life serving Jesus Christ. Et elada kogu ülejäänud elu teenides issandat. Moms and dads, give your life to Christ tonight. Emad ja isad, tehke see otsus, võtta Jeesus vastu. The best thing that you can ever do as a parent is to give your life to Jesus Christ.
parim otsus, mida sa saad oma pere, oma laste jaoks teha, on see, et võtta Jeesus vastu oma ellu. You can change the trajectory of your family for ages and years to come if you make that decision See tonight. muudab sinu perekonna suuna järgmisteks aastateks, mida Jumal teile annab. But I'm going to ask you to come, and as people come, and we're going to wait on you. Ja ma palun, et sa tuleksid ja me ootame, kuniks te siia kohale jõuate. You come, we'll wait. Tulge ja me võtame aega, et oodata, kuni liikumine kestab. I want you to keep coming right now. We're waiting on you. Tulge jätkuvalt, meil on aega, me võtame selleks aega. And there's some more room right over here. I'm going to ask you to move over this way some to make some more room. Siin poole peal on natuke veel rohkem ruumi, liigume pigem siiapoole, kes te veel tulete. This is the most important decision you will ever make in your life. See on kõige tähtsam otsus, mida sa oma elus saad teha. And if you don't know where you're going to spend eternity, make sure that you can know tonight for sure. Kui sa ei ole kindel selles, kus sinu igavik saab olema, siis tee see täna kindlaks. Don't gamble with eternity. Ära mängi igavikuga. You may never get another chance like this in your life. Sellist olukorda võib sinu elus juhtuda, et ei tule teist korda ette. There might be some of you just a little bit scared about coming forward. Võib-olla on veel neid, kes on kahe vahel või natukene kartlikud, et kas tulla. I'm not here to embarrass you or anything like that. Ma ei ole siin selleks, et kedagi piinlikkusse olukorda seada. All I want to do is have a word of prayer with you. That's it. Ma tahan teie eest lihtsalt palvetada. So if you're still scared, just nudge your friend beside you and say, will you come and walk with me? And they'll come. Kui sa arvad, et päris üksi ei julge tulla, siis toksa oma naabrit ja küsi, et äkki sa tuled kaasa. They'll walk with you. You come. Tule koos. Võib-olla koos on julgem. Ask them to walk with you. Tulge koos, toetage üksteist. We still have a few people coming. Ma näen, et mõned on veel liikvel. You just come. We're going to wait just a few more minutes. Tulge rahulikult, ootame mõned hetked veel. This is one night you'll never regret when you come forward. Kui sa tuled selle otsusega siia ette, siis see on õhtu, mida sa ei kahetse. For those down here standing in the front, I want you to look at me. Kes te olete nüüd siia ette tulnud, palun vaadake siia poole. I'm so proud of the decision that you've just made right now. See on tohutu suur asi, et sa oled võtnud selle otsuse ja tulnud siia ette. This will become the greatest day of your life. See on sinu elu suurim päev.
And I want you to know that God has forgiven you of your sin. ja tea, et Jumal annab andeks kõik sinu patud. You walked by faith. You walked forward by faith. See, et sa tulid siia, oli juba sinu usu tegu. And all we're going to do now is we're going to have a word of prayer together. Ja nüüd me paneme selle sõnadesse, me palvetame koos. And we're going to thank God for forgiveness of our sin. Me täname Jumalat pattude andestuse eest. And you're going to say, well, Will, I don't know what to pray. Ja võib-olla sa mõtled, Will, ma päris hästi ei tea, kuidas see palvetamine käib. That's okay. I'm going to say a prayer, and I want you to repeat it out loud after the translator, okay? Ja sellest pole midagi. Ma ütlen palve lühikeste lausete kaupa ja ma palun, et sa pärast tõlget kordaksid seda. Or if you know English, you can say it after me if you want. Kui sa oskad inglise keelt, võid sa kohe inglise keeles ka öelda. Do you know what the good news is? Mis on hea sõnum? Jesus can understand all our languages. Jeesus saab aru erinevatest keeltest. Amen? Kas on nii? Amen. So we're just going to talk to God right now, all right? Nüüd me palvetame, räägime Jumalaga. So let's bow our heads and close our eyes Kummardame pead, paneme silmad kinni and say this prayer after us. ja korda sellist palvet minu järel. Dear Lord Jesus, Armas Issand Jeesus, I know that I am a sinner, ma tean, et ma olen patune. and I am sorry for my sins. Ma kahetsen oma pattu. I believe that you died on the cross for my sins. Ma usun, et sa surid risti peal minu pattude eest. And I believe that Jesus was raised from the dead. Ja ma usun, et Jeesus äratati üles surmast. I want to turn from my sins. Ma tahan pöörduda ära oma pattudest. And I invite you to come into my life. Ja ma kutsun sind oma ellu. I want to trust and follow you. Ma tahan sind usaldada ja sind järgida. Be my Lord and Savior now. Ole minu issand ja minu päästja. In the name of Jesus, Jeesuse nimel. amen. Aamen. Amen. For those who are watching online, you too can make this decision. Teie, kes te vaatate otseülekannet, ka teie võite selle otsuse On teha. your screen, there'll be a place that says, yes, I said that prayer. Selles ekraanis allpool on nupp, millele saate vajutada, jah, ma palvetasin seda palvet. And there's also a button in case you have more questions. Ja on ka eraldi nupp, et kui mul on rohkem mida küsida veel. But if you said that prayer, hit that button and we'll get some material to you right away. Aga kui sa palvetasid südamest kaasa seda palvet online'is, siis vajuta seda nuppu ja meie meeskond võtab sinuga ühendust. And if you have some questions, we'll have someone help answer those questions. Ja kui sul on veel lisaküsimusi, siis nad vastavad nendele. Now, for those who are here in front of me, I want you to know that we have a small gift that we want to give from us to you. Kes te olete tulnud siia ette selle otsusega ja palvetanud, meil on selline kingitus teie jaoks valmis pandud. And inside is some different books. Siin sees on mõned raamatud. And so I'm going to have a friend that's going to come up and start talking about this here in a minute, okay? Ja varsti tullakse ja räägitakse sellest lähemalt. But I'm going to ask you to do 3 things for me real quick. Aga ma palun, et te 3 asja teeksite. 1, I want you to start going through this material tonight. You don't have to finish it, but I want you to start it tonight, okay? Aga sa saad täna selle kingituse ja alusta selle lugemist juba täna õhtul. Sa ei pea läbi lugema täna õhtul, aga alusta juba täna õhtul. And the second thing I want you to do is I want you to tell somebody the decision that you made tonight. Teine asi on see, et räägi kellelegi sellest otsusest, mida sa täna oled teinud. You can tell a friend, you can tell a relative. I want you to tell somebody about the decision you've made tonight. Kas keegi sinu sõber, keegi sinu sugulane, aga räägid kellelegi kolmandale. And you're saying, well, why do I have to do that, Will? Sa mõtled, et milleks see?
because they're probably looking for the same thing that you just found. sest võib olla, et nemad otsivad midagi sarnast, mida sina oled täna leidnud. And so I want you to tell a friend or a neighbor or a relative, okay? Räägi kellelegi, oma sõber, oma naaber, keegi tuttav, lähedane. The third thing I want you to do is start going to a church. Ja kolmas asi, mis ma palun, et sa leiaksid kohaliku koguduse. And you're going to say, well, we already go to church. That's great. I want you to keep going to that church. Sa ütled, ma juba käin kuskil koguduses, siis täpselt sinna minegi. But I want you to start going to the church because the church is going to teach us about the Bible, from the Bible. Aga mine kohalikku kogudusse regulaarselt, sest seal sulle õpetatakse, mida piiblis veel kirjas on. And the Bible is going to help us to understand more about life and help us to navigate through life. Ja piibel aitab meil aru saada kõikidest miksidest ja kuidas elust läbi minna koos Jumalaga. Plus, when you go to church, you'll find a whole bunch of new friends. Ja lisaväärtus on see, kui sa lähed kohalikku kogudusse, siis sa leiad sealt uusi sõpru. And when we have problems in life, our friends come to our help. Ja kui on küsimusi või probleeme, siis need sõbrad aitavad. Basically, you get a whole new family, basically. Piibel ütleb, et sa leiad sealt uue perekonna eest. And so I want you to start going to church on Sunday, okay? Nii et pühapäev on ka juba tulemas, mine leia kohalik kogudus. And the next thing I want you to do, I want you to come back tomorrow Aga veel ütlen ka, et tulge tagasi ka homme siia. with someone who's not here right now. Koos kellegagi, kes täna õhtu ei saanud tulla. So you have a friend that didn't make it tonight, I want you to bring that friend with you. Keegi sõber, kelle peale sa mõtled, kes täna ei tulnud, võtta ta kaasa. We're only here one more night. Me oleme ainult üks õhtu veel siin. And that person needs to know Jesus Christ too. Ja see sinu tuttav, ka tema vajab kuulda sõnumit Jeesusest. So find that friend and bring that friend with you tomorrow, okay? Leia see sõber ja tule koos temaga homme. I will see you tomorrow. God bless. And I will have a friend that's going to come up and share more about this right now. Jumal õnnistagu teid, näeme homme, aga täpsemalt selle sisust tuleb rääkima üks minu sõber.